милость мощнее нас, ай, вера мощнее, надея мощнее, ай, милость мощнее нас. Прийти створите, Дух Святый, наведай верников своих, наполни лаской свыше них сердце, что створаны тобой, названы Утешителем, Ти найвищий живодар, життя крині любов і узмацнення наших душ. Ти спасилаєш всім народ, бо маєш силу гадайця, прости нам, ти множеством направляв, своєю ласкай аж святим, серце і розум наші і серце нас даряє, і наші цноти узмацняй. Ти ж лона духа огнянь, і супокоє одарин, завсёды за собой вятим, и пробачение грешным дай простягивайся восстать, и шлях до сына покажи, ты дух любви и твоих верным во всех часы. Богу Отцу хвала завжди, и Сыну воскреслому, Тебе хвала вечные веки. Амен. У ім'я Отця і Сина і Духа Святого. Амен. Ласка Бога нашего Иисуса Христа, и любовь Бога Отца, и едность Духа Святого, нехай будут с усіми вами. И с Духом Твоим. Переживаем сегодня особливый день в Костеле, урочистость с послания Духа Святого. Можно так сказать, день народжения Костела. И сегодня дякувати Богу за эту супольность святую, за эту семью. Особливый день, когда мы просим, как Дух Святый спаслав нам свои дары. Перед хвилиной нам проспевали этот гимн, а за его прочитание можно сегодня отпуск открывать. Поэтому с самого початку Святой Мши маем уже такие подарунок. Поэтому будем просить, как завжди мы были верны Богу, и как завсёды Бог нам благословил. А Святую Мшу, оферує за всіх парафіян, просячи для кожного з нас Божих ласк и Божих хваления на кожный день. Как угодно удельничать у этой Святой Мши, перепросим Пана Бога за все наши грехи. Споведаюся Богу всемогутному, и вам, братья и сестры, что сгрешил я вельми,
думкою, словом, вчинком і занепанням. Моя вина, моя вина, моя лень великая вина. Тому прошу найсвятейшую, завсёды Панну Марию, усіх анёлов и святых, и вас, браты и сестры, помолиться за меня, до Пана Бога нашего. Нехай змилуется над нами Бог Всемогутний, и, отпустивши нам грехи, доведи нас до життя вечного. Аминь. Пане, змилуйся над нами. Пане, змилуйся над нами. Христе, змилуйся над нами. Христе, змилуйся над нами. Пане, змилуйся над нами. Пане, змилуйся над нами. Хвала на вышинях Богу, А на земле покой, людям доброй воли. Хвалим Тебе, благословляем Тебе, кланяемся Тебе, прославляем Тебе. Дякуем Тебе, великой хвалы Твоей. Пане Боже, благодаруем, Боже, Отче всемогутный, Пане Сыне одинородный, Иису Христе, Пане Боже, Баранку Божий, Сыне Отца. Я Тебя грешность мне, грехи сверху, змилуйся над нами. Я Тебя грешность мне, грехи сверху, прими моление наше. Яки святыш праворожайца, змилуйся над нами. Бо только Ты святый, только Ты наш Пан, только Ты наивысший, Иису Христе, с Духом Святым, хвалим Бога Отца. Аминь. Молимся. Боже, Ты простоявницу сьогоднішнього свята, освячаєш свой костел веки ядная, усе племен и народы, наполнил весь свет дарами Духа Святого и обновил сердца верных плет Твоей ласки, якую вы отримали на початку обвещения Евангелия, распада нашего Иисуса Христа, Твою смерть, у едности Духа Святого, Бог разусе веки вечные. Аминь. Читание книги Дел апостолов. Когда настал день Пятидесятницы, все были разом на одном месте. И раптом узнялся шум из неба, ніби повел мощного ветру, и наполнил весь дом, где сидели они. И з'явились им языки поделенные, быцем от огня, и затримались на кожному из них, и наполнились все Духом Святым, и пошли говорить на інших мовах, як Дух давав їм промовлять. Були в Єрусалимі юдеї, люди побожні, з усякого народу
под небом. Калі ўзняўся шум гэты, сабралася мноства людзей і захаплялася, і бянтэжыліся, і дзівавалі, кажучы: ці ж усе тыя, хто гаворыць, не галілейцы? Як жа мы чуем кожны сваю мову, у якой нарадзіліся парфяне і мідяне, і эламіты, і жыхары Месапатаміі, Юдэі і Кападокіі, Понта і Асіі, Фрыгіі і Памфіліі, Егіпта і частак Лівіі, сумежных з Кірнеі, ды прыезджыя рымляне, юдэі і бразіліты, крыцяне і арабы. Мы чуем, што яны гавораць нашымі мовамі пра вялікія справы Божыя. Гэта Слова Божие. Дякуємо Пану Богу. Спошли, Пане, свого духа, Спошли, Пане, свого духа, як напівавіся землі. благослови душа моя Пана. Пане Боже мой, Ты вельми великий, незлеченные, Пане, Твои справы. Земля наполнилась Твоими створениями. Спошли, Пане, свого духа, як напівавіся землі. Ты забираешь их дух, и яны гинуть, и вертаются у свой пыл. Ты спосылаешь Твоего духа, и повстают яны. Ты обновляешь обличье земли. Спошли, Пане, свого духа, як напівавіся землі. Нехай слава Пана триває навіки, нехай Пан радується справам своїм, нехай буде милой Йому моя пісня, і я буду радоваться Пану. Спошли, Пане, свого духа, як напівавіся землі. Браты, ніхто не може сказати: Єсус, Пан, калі не будзе ў Духу Святым. Розныя ёсць дары, але той самы Дух. Розныя служэнні, але Пан адзін і той самы. Розныя дзеянні, але той самы Бог, які робіць усё ва ўсіх. Але кожнаму даецца праяўленне Духа на карысць. Як цела адно, але мае многа членаў, якія, хоць іх шмат, складваюць адно цела, так і Христос. Бо ўсе мы адным Духом ахрещені, у одно тело, юдеи ці греки, нявольники ці свободные, і все напоєні одним Духом. Это Слово Божие. Дякуємо Пану Богу. Божа, Дух Святый, приди, и небесам святла Твоего струи. Ойче убогих поспеши, сердцам правду покажи, и свои дары нам дай. Утешитель сердц людских, наимилейший гостю их, освобода студень. Odpoczynek zmuczonych i woda dla pragnących, утешение плачущих, у святло счастливое,
сердца улыбни кривое, Твоих верных наполня. Без Твоего дыхания, что вся розтворення, что нечисто в нас обы, что засохла живи, что поранена зрячи, что у нас твердое схили, скривлено правым чини, холод сердца разогрей. Дай Твоим же верным, Божьей ласки певным, всем Твоих святых дар. Дай заслугу мужности, вытривалость верности, дай и радость вечную. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Приди, Дух Святый, наполни сердце своих верных и запали в их огонь своей любови. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Пан с вами. И с Духом Твоим. Читание Святого Евангелия Павла Яна. Калі быў вечар таго першага дня тыдня, і дзверы дома, дзе збіраліся вучні, былі замкнёны ад страху перад юдэямі, прыйшоў Езус і стаў пасярэдзіне і сказаў: «Ім рукі і бок». Узрадаваліся вучні, убачыўшы Пана. Тады Езус зноў сказаў ім: «Спакой вам! Як паслаў мяне Айцец, так і я пасылаю вас». І сказаўшы гэта, дыхнуў і кажа: «Прыміце Духа Святога, каго адпусціце грахі, таму будуць адпушчаны, на кім пакінеце, на тым застануцца». Гэта слова Пана. Хвала Табе, Христе. Па ўрачыстасць паслання Духа Святога chyba najciężej kazanie говорить, bo Ducha Świętego nikt nie patrzył, ciężko jego złowić, ale trzeba nešto o nim wiedzieć. I глядячи на гэта ўсё, прыходзіць такая аналогія, вельмі простая, і на якую кожны з нас, напэўна, звяртаў увагу. Напрыклад, седзячы, мы бачым, як па возеры ідуць хвалі. Ведаем, што гэта робіць вецер. Альбо глядячи на дрэвы, на траву, таксама бачым, што яно ўсё рухаецца і ведаем, што гэта ёсць вецер. Але таксама ведаем, што нешта змяняецца. І поэтому, глядячи на Духа Святога, трэба глядзець перадусім на яго дзеянне, на тыя плады, якія мы можам убачыць і якія мы таксама кожны з нас на сабе, напэўна, адчуў. І сённяшняе Евангелие паказвае сапраўды, як Дух Святы можа дзейсніць і штосьці зрабіць у нашым жыцці. Першая справа – гэта прывітанне, якое пачулі сёння апосталы, якія са страху былі замкнёныя, сядзелі ў комнаце і чакалі, што гэта будзе. Але Езус вельмі прыгожае прывітанне. Спакой вам, спакой. І хіба гэта ёсць першая рэч, якую можа прынесці Дух Святы у жыццё кожнага з нас. І так разважаючы учора, так думаючы, калі такі Дух Святы мог спакой канкрэтна ў маім жыцці зрабіць, так доўга разважаў і дайшоў да аднаго моманту, калі сапраўды чалавек, які быў
і ад страху замкнёны ўсё не ведаў, што зрабіць, гэта часта трэба было паступаць кудысьці. Бо чалавек перажываў, думаў, як экзамен усё здаць, яшчэ дзесьці там голас клікаў, таксама ісці ў семінарыю. І в гэты момант, калі наконец-то напісаў гэта паданне ў семінарыю і выслаў яго, тады адчуў, што спакой наконец-то настаў. Бо гэта заўсёды так. Чалавек перажывае, але дзесьці Дух Святы кіраваў. І гэта быў такі знакам асаблівым, што адчуў, нічога больш не мучала. І гэта першая справа. Дух Святы кожнаму з нас можа даць супакой. Далей. Сёння Езус сказаў: «Як паслаў мяне Айцец, так і я пасылаю вас». Кожны з нас у сваім жыцці ёсць да чагосьці пасланы, мае канкрэтнае пакліканне, нават можна больш сказаць, мае канкрэтную місію. І місія, яна бывае розная, можа і невыканальная, але ўсё ж такі Бог нам дае гэтыя дары, асаблівыя Духа Святога, каб нам дапамагчы ў гэтай місіі. І адразу прыходзіць на думку гэтыя першыя дары. Дар мудрасці, розуму, рады, умеласці, дар мужнасці. Бо сапраўды, як яны вельмі патрэбныя ў нашым жыцці. Мудрасці, розум, каб дзесьці добра зрабіць штось. Часамі і боязнь ёсць. Такое і патрэбна нам дар гэтай дар мужнасці, каб сапраўды штосьці зрабіць. Але найлепшае, што Дух Святы сваімі дарамі так дзейнічае, што мы гэта можам часамі і не заўважыць, толькі па некаторым часе. І такое чытаў апавяданне, як адзін старэйшы ўжо чалавек, які праз усё жыццё быў атэістам, рэшце-рэшт прыйшоў і так падумаў: можа, сапраўды трэба ў касцёл схадзіць, можа, сапраўды Бог ёсць. І каб у гэтым пераканацца, пашоў, думае, схаджу да пробашча і пагавару з ім на гэту тэму. І прыйшоў гэты старэйшы чалавек, бачыць чарга, але думае, пастаю пад калябаннем, пачакаю. Але так пробаш бачыць, што там старэйшы чалавек прыйшоў, так, з улыбкаю паставіў, кажа: пачакайце, бо тут троху чарга ёсць. Ну і калі чарга спынулася, доўга размаўлялі на розныя рэчы, і ў выніку чаго гэты старэйшы чалавек пачаў хадзіць у касцёл. Толькі пробашч увесь час думаў, што я яму такога сказаў, што ён у гэты касцёл пачаў хадзіць. І так цікавасці сваёй пэўнага моманту, так пасля святой імшы, затрымаў гэтага старэйшага чалавека і пытаецца: што ў мове, калі мы размаўлялі, такое асаблівага ты пачуў, што пачаў у касцёл хадзіць? А старэйшы чалавек кажа: шчыра кажучы, я нават уже не памятаю, пра што вы там казалі, але тое, што ты заўважыў мяне і з усмешкай вынес мне стул, каб я сеў, то гэта мне зрабіла, што я пачаў у касцёл хадзіць. І пробаш нават не ведаючы, што так Дух Святы ім пакіраваў, папросту гэтага чалавека здабыў, сапраўды ён веруючы. Так працуе Дух Святы ў нашым жыцці, і часамі мы, можа, і гэтага не ведаем. І, наконец, трэцяя вельмі важная справа. Езус кажа ў сённяшняй Евангеліі: «Прыміце Духа Святога, каму адпусціце грахі, таму будуць адпушчаныя, на кім пакінеце, на тым застануцца». І гэтыя словы, канешне, датычаць сакраменту споведзі, але гледзячы так на Духа Святога і на яго дзейсненне, то найбольш праяўляецца у сакраментах. І на кожнай святой імшы чуем менавіта гэтыя словы, каб Дух Святы сышоў на гэтыя дары. І менавіта Дух Святы сыходзячы, робіцца гэты найважнейшы цуд, што хлеб і віно – гэта дары, якія мы прыносім, яны перамяняюцца у сапраўднае цела і кроў Хрыста. Дух Святы, як вельмі моцна яго дзеянне ёсць адчувальнае падчас сакраменту хросту,
Калі чалавек становіцца дзіцём Божым падчас сакраменту споведзі, гэта яшчэ лепей, бо Дух Святы і ў сэрцы того, хто спавядаецца, дзейнічае, і таксама у святара, які таксама сядзіць і слухае, бо там сапраўды Дух Святы ёсць вельмі важны. І нават адзін такі святы сказаў, святы Ірыней, што як мы добра навучыліся, то кожны чалавек мае цела і душу. То ён яшчэ болей сказаў: цела, душу і Духа Святога. Бо сапраўды ён ёсць праз усё нашае жыццё. І пагэтаму як вельмі важна бачыць плады Духа Святога ў нашым жыцці. Але перадусім, chyba найважнейшае, прасіць Духа Святога, спасылаў нам дары Духа Святога. Калі нам штосьці трэба важнага зрабіць, прасіць аб яго святле ў нашым жыцці. І, напэўна, адчуем у сваім жыцці цуд. Дух Святы сыдзе на нас і нам дапаможа. Веру ў адзінага Бога, Отца Всемогутного, Творителя неба и земли, усяго важного и неважного, и в единого Пана Иисуса Христа, Сына Божьего одинородного, Зайца народженного, перед всеми веками, Бога от Бога, светло от светла, Бога соправдного от Бога соправдного, народженного, а не створенного, одиносутного Отцу, раз якого все сталося. И Он для нас, людей, и для нашего избавления, зашел с неба и вселился от Духа Святого, с Девы Марии, и ставший человеком, укрыжованный так само за нас, при Понтии Пилате, был замучен и похован, и на третий день воскрес, погодный Писанием, и взошел на небо, сядет праворуч Отца, и знов прийде в хвале, судить живых и померных, и яко володарству не будет конца. Веру в Духа Святого, Пана и Животворцу, яки Зайца и Сына походит, якому разом Зайцом и Сыном належить поклонение и хвала, які промовляв праз пророков. Веру в один святый католический апостольский костел, вызнаю один пост для отпущения грехов и чекаю воскрешенного в будущем свете. Аминь. У день спаслания Духа Святого узнесем наши супольные просьбы до Бога. Молимся за святий костел, как усіх його вірників оживляв Дух у воскресного Христа. Тебе просим. Выслухай нас, Пане. Молимся до святого Отця, как учення Христа, якое він несів всім людям, посприяв усталюванню, спокою і миру у світі. Тебе просим. Выслухай нас, Пане. Молимся за тих, хто під час Великодних днів прийняв сакрамент хресту, как умацованные дарами Духа Святого, яны были соправдными свидетелями Христа. Тебе просим. Выслухай нас, Пане. Молимся за країни, где христиане сустракаются с великими тяжкостями вызнавания своей веры, как отримали подтримку и сутешение Духа Святого. Тебе просим. Выслухай нас, Пане. Молимся за всех, кто выбрали свое життя на лепшее, как с Божьей допомогой яны житвуляют принятые постановы. Тебе просим. Выслухай нас, Пане. Молимся за нас тут присутных, как дарами Духа Святого мы были умацованы у веры и надеи. Тебе просим. Выслухай нас, Пане. Молимся в інтенції оборони всіх людей від небезпечної хвороби, за всіх хворих лекарів, а так само за померлих. Тебе просим.
вислухай нас, Пане. Ojcze, Ty навіки з'єднав нас у своїй любові. Ученикам хвала з мертвих повстання, глибшого познання Твоїх таємниців, праз Христа Пана нашого. Амінь. Прозачинення сфери, Ти приходиш, Єсус, у нас сльози. Моліться, брати і сестри, та мою і вашу віру прийняв Бог Отець Усемогутній. Нехай Пан Бог прийме віру з рук Твоїх, на прославлення і хвалу ім'я Свого, а так само на користь нам і всьому Костюлу Святому. Просим Тебе, Отче Небесный, ученикам Дух Святый дал нам глави и зразуметь таємницю Eucharystycznej wiary и привел нас до полного познания правды праз Христа Пана нашего. Аминь. Пан с вами, И с Духом Твоим. гору серце. Подякуем Пану Богу нашему. Правды годна это и справедлива, слушна и благоверна, как мы заусюды и усюды Тебе складали подяку, Пане святый Отче, усемогутный вечный Боже, Ты, как завершить исполнение пасхальной таямницы, спас Бога нам всех, кого принял за своих усыновленных детей у Христе, Твоим одинородным Сыне. Ты, Дух Святый, при народжении Костела, открыл всем народам соправдного Бога, изъединил разные мовы о вызнавании единой веры. Тому откупленное человечество во всем свете радуется воскресению Христа, а кореню образом с усими святыми спевают с Тебе гимн хвалы, неспынно воскликаючи. Святый, святый, всемогутный, небо и земля, полная хвалы Твоей, благословленный Твой, кто приходит в имя Бога, восстановленный
святий кривіться усілякої святості та в єдності з усім Костьолом у перший день тижня, коли Єсус Христос воскрес и спаслал на апостолов Духа Святого, прос Христа просим Тебя, всемогутный Боже. Ты росою Духа Твоего, как яны сталися для нас телом и кровью нашего Пана Иисуса Христа. И Он, коли добровольно выдал себе на муки, взял хлеб и, подяку Тебе складаючи, ломал и раздавал своим учням, кажучи: «Берите и ешьте з этого все, бо это есть тело мое, якое за вас будет предано». Подобним чином по вечері взяв келих, знов Тобі подяку складаючи, подав своїм учням, кажучи: «Берите и пейте з його все, бо это есть келих крови моей, нового и вечного заповету, якая за вас и за многих будет пролита, деля отпущения». Это великая таємниця веры. Обещаем смерть Твою, Пане Иисус, вызнаем Твое воскресение и чекаем Твоего престолования. Вспоминаючи смерть из мертвых повстания Твоего Сына, отдаем Тебе, Пане, хлеб життя и келих спаления, дякуючи, что учинил нас годными стоять перед Тобою и служить Тебе. Покорно молим Тебе, как усіх нас, приймаючих тіло і кров Христа, Дух Святий собрав в одно. Пам'ятай, Пане, про костюм Твой, рассеянный по всем свете. Удостоверь его в любови разом с папом нашим братишком, біскупом и Святым. Пам'ятай так само про братов и сестер наших, які поснули в надії на воскрешення, і про всіх, хто в Твої ласки дійшов з этого світу, и дозволим убачить светло обличия Твоего. Просим Тебя, смилуйся над усіми нами, как мы заслужили удел у житті вечном, у єдності з Найсвятейшей Богородицей Панной Марией, со святым Юсопом ее бранником, со святыми апостолами, со святым Архангелом Михайлом и всеми святыми, які спрадвеку подобалися Тебе, так з ними мы хвалили и прославляли Тебе, про Сына Твоего, Иисуса Христа. Прос Христа, с Христом и укрылися, Тебе, Боже Отче всемогутне, у єдності Духа Святого, уся пошана и вечная. Аминь. Отримаємо Духа Святого, який нас учинив дітьми Божими, тому смілуємося казати: Отче наш, который есть в небе, святится имя Твое, приди во Царство Твое, будь воля Твоя, як у небе, так и на земле. Хлеба нашего щоденного дай нам сегодня, и отпусти наши, як и мы отпускаем виноватым нашим, и не вводь нас в спокусу, а избавь нас от злого. Просим Тебя, Пане, збав нас от усього злого, дай ласкаво супокоїти наші,
Да поможи нам у милосердности Твоей, как мы были завсёды вольны от грехов и закованы от усялякого неспокою, чекали исполнения счастливой надеи и прийстя Збавца нашего, Иисуса Христа. Вот Твое благодатство и мост и хвала навеки. Пане Иисус Христе, Ты сказал апостолам Твоим: «Супокой покидаю вам, супокой мой даю вам». Просим, не зважай на грехи наши, але навек костола Твоего, и будь ласкавы згодно с Твоей волей, одарить его субъектностью, яки живешь и молодаешь на веки вечные. Аминь. Супокой Пана, який завсёди буде з вами. И с Духом Твоим. Передайте ближнему знак супокою. Тебя спасали, враги свету, смилуйся над нами, Богу Божий. Я тебя спасали, враги свету, смилуйся над нами, Богу Божий. Я тебя спасали, враги свету, одари нас упокой. Вось баранок Божий, вось той, хто бере на себе грехи світу, благословленная покликанная на вечеру Богу. Аминь. Я не владу, как Ты вошел до меня, а я скажи только слово, и будет оздоровлена душа моя. Приходит Дух Твой, и землю обновит, дождь хлеб сверху, даст раненым сердцем, освети обмыяние. Песня славы хай завжди звучить. Слава Єсусу, який життя, Твоє серце вещи, полюбил мене. Єсус, только Єсус мой. Приходит Дух Твой, и землю обновит, дождь льет у спеку, даст раненым сердцем, освети обмыяние. Песня славы хай завжди звучить. Приходит Дух Твой, и землю обновит, дождь льет у спеку, даст раненым сердцем. Песня славы хай завжди звучить. Слава Єсусу, який життя мне дав,
Иисус мой. Молимся. Боже, Ты щедро наделяешь свой костел небесными дарами. За и просим спасланную нам ласку, как действенным был у нас дар Духа Святого, а духовный по силах да помог нам досягнуть вечного откупления. Праз Христа Пана наша. Об'яви душпастерські на гэтым тыдні прыпадаюць наступныя ўспаміны. 1 чэрвеня ў панядзелак успаміны свяцейшай Панны Марыі, маці Касцёла. 3 чэрвеня ў сераду успамін святого караля Луангі і паплечнікаў мучэнікаў. 4 чэрвеня ў чацвер свята Езуса Хрыста, найвышэйшага і вечнага святара. 5 мая ў пятніцу успамін святого Бонифація, біскупа і мучаніка. 7 чэрвеня нядзеля урачыстасць Найсвятейшай Троіцы. Праз увесь месяц чэрвень пасля святых імшаў будуць адбывацца набажэнства да Найсвятейшага сэрца Езуса. Ад наступнай нядзелі і праз увесь перыяд летні чэрвень о 12 гадзіне няма. У наступную нядзелю 7 чэрвеня святая імша ў 10:30, калі на гэта дазволіць надвор'е, адбудзецца на палявым алтары. Заахвочваю ўсіх, асаблівым чынам дзяцей, якія падрыхтоўваюцца да прыняцця першай святой камуніі, да ўдзелу ў відэакатэхезах, якія можна знайсці на каторай баре. Вядома, бацькі тоже могуць паўдзельнічаць. На гэтым тыдні прыпадаюць першы аўторак месяца, дзень малітваў да святого Архангела Михайла, першы чацвер месяца, дзень малітваў аб новых пакліканнях, першая пятніца месяца, дзень малітваў да Найсвятейшага сэрца і першая субота, дзень малітваў да Маці Божай. Дзякуем. Што не дзякуем? Яшчэ біскупы хочуць нешта сказаць. Час на выкананне споведзі працягваецца до 15 жніўня. Як добра ведаем, сёння заканчваецца перыяд велікодны, і касцельны заклад знаходзіцца ў гэтым часе да споведзі і да камуніі прыступіць. Поэтому з-за сітуацыі цяпер у свеце гэты перыяд працягваецца аж до 15 жніўня. Таксама адмяняецца працэсій Божага цела па вуліцах гарадоў і іншых населеных пунктаў. Так што традыцыйнай працэсіі ў Мінску в гэтым годзе не будзе, але будзе зато ў нас у Лошыцы, тут дзесь невядома што як, але тут пры касцёле. Таксама запланаваны на 3-4 ліпеня Пуцлаўскі фэст пераносіцца на пазнейшы час. Але нормально адбудзецца парафіяльная пустовая ліпеня 18, 2 ліпеня ў 9, 12 і 18 гадзін. Столькі нам хочуць сказаць біскупы. Дзякуем за ахвяраванне на будову святыні, за спеў і аправу літургічную, за прыбіранне капліцы, тэрыторыі вакол яе і тым, хто дзяжурыў. Памолімся за тых, хто на гэтым тыдні святкуе дні нараджэння, імяніны, юбілеі, хто чакае і нарадзіў дзяцей. Памолімся за дабрадзеяў і ахвярадаўцаў нашай парафіі, а таксама аб новых дабрадзеях будаўніцтва санктуарыя Божай міласэрнасці і за нас, даручаючы кожнага паасобку апецы святого Архангела Михайла. Святы Архангел Михайле, Бережи нас у змаганні, будь нам обороною, супраць спакусы і пастак Злого Духа. Покорно просим, няхай яго знішчыць Пан Бог, а ты, князю войска небеснага, могутнасцю скинь у пекла шатана і нішчыць злых духов, якія нас губуюць па свеце. А цяпер адбудзецца апошні ў гэты месяц набажэнства маёвае.
Пан з вами. и с Духом Твоим. Нехай благословить вас Бог Всемогутний, Отець і Син і Дух Святий. Аминь. Будь завсюди похвалений, Всеми нами прославленный, наисвятейший сакрамент, наш небесный тестамент. Будь завсёды похваленный, всеми нами прославленный, наисвятейший сакрамент, наш небесный тестамент. Всемогутний Боже, доручаємо Тобі усі наші інтенції, доручаємо Тобі нас самих, наші сім'ї, нашу батьківщину, нашу парафію, всіх добродійних передавців нашій парафії. Особливим чином просимо у інтенції оборони всіх людей від небезпечної хвороби, за всіх хворих, лікарів, а так само за померлих. І просимо, Всемогутний Боже, спаши нам далі Твоє слово. Христе, Христе, почуй нас, Христе, вислухай нас, Отче з неба Божа, змилуйся над нами, Сина Христи, святу Божа, змилуйся над нами, Духу Святий Божа, змилуйся над нами, Святая Троица, Один Божа, змилуйся над нами, Святая Мария, молись за нас, Богородица, молись за нас, Святая Мама над нами, молись за нас, Матерь Христова, молись за нас, Матерь Христова, молись за нас, Матерь ласки Божией, молись за нас, Матерь пречистая, молись за нас, Матерь беззаконная, молись за нас, молись за нас, Матерь невинная, молись за нас, Матерь наимилейшая, молись за нас, Матерь наисудовейшая, молись за нас, Матерь доброй раны, молись за нас, Матерь Створителя, молись за нас, Матерь Спасителя, молись за нас, Панна молись за нас, Панна
молися за нас. Анна бедная, молися за нас. Люстра справедливости, молися за нас. Старица мудрости, молися за нас. Причина нашей радости, молися за нас. Святыня духовная, молися за нас. Святыня памятная, молися за нас. Святыня славная побожности, молися за нас. Ружа бесстыжная, молися за нас. Вежа Давидова, молися за нас. Вежа слонстви слонов, молися за нас. Золотые доли, молися за нас. Одна заповеду, молися за нас. Брама небесная, молися за нас. Зорка ранешняя, молися за нас. Оздоровление хворых, молися за нас. Притулок грешных, молися за нас. Утешиться заслушанных, молися за нас. Установа христиана, молися за нас. Королева Алена, молися за нас. Королева Патриарха, молися за нас. Королева Бога, молися за нас. Королева апостолов, молися за нас. Королева мучеников, молися за нас. Королева изгнанцев, молися за нас. Королева Анна, молися за нас. Королева всех святых, молися за нас. Королева без греху первородного зачатая, молися за нас. Королева в небо взятая, молися за нас. Королева ужаса святого, молися за нас. Королева семья, молися за нас. Упокою, молися за нас. Королева свету, молися за нас. Королева Беларуси, молися
Баранку Божий, який береш на себе гріхи світу, даруй нам, Пане, даруй нам, Пане, Баранку Божий, який береш на себе гріхи світу. Вислухай нас, Пане, вислухай нас, Пане, Баранку Божий, який береш на себе гріхи світу. Змилуйся над нами, змилуйся над нами. Молится за нас, Святая Богородица. Прославися ми Господи, обращення Христове. Молимся, просим Тебя, Пане Боже, дозволь нам слухом Твоим тешиться тревалым здоровьем души и тела, и прославляя заступництво Найсвятейшей завсёды Панны Марии, мой ласку вызволить нас от теперешнего смутку и одарить вечной радостью праз Христа Пана нашего. Твою обороне отдаемся. Святая Богородица, у наших потребах не погожай молением нашим, и от всякой злой приходы выбавляй нас во всюду. Панна праведная и благословенная, о Пане наша, опекунка наша, сутешальница наша, ты заступница наша, Сыном Своим нас поеднай, Сыну Своему нас обжай, Сыну Своему нас отдавай. Памятай, о Найсвятейшая Панна Мария, что николи не старалася, как покинула того, кто до Тебе утекает. Тебе на допомогу клича, Твоей опеки бросить. Гэтым довером натхнёны до Тебе, о Панна над паннами и Мати нашей клюся. До Тебе приходжу перед Тобою, о Мати Слова, не погарчай словами моими, але почуй их ласково и выслухай. Святый Боже, Святый Господи, святый, святый, смилуйся над нами. Святый Боже, святый Господи, святый несмиренный, смилуйся над нами. Святый Боже, святый Господи, святый несмиренный, смилуйся над нами. Отважаю голоду войны заразы, барани нас, Боже, от раздоры и неспознаванной смерти. Стережи нас, Боже, мы грешникам Тебя попросим, выслухай нас, Боже. таємницю сакрамента, ускоряй наши все. Простись, Господи,
і Сину разом, Творцу вічного життя, Духу, що від Божий, дасу вічного святла. Аминь. Молимся. Порятуй всіх людей, заховай нас справу Твою і милосердності, так неспільно згадуй читальницю нашого спалення, удостоїся тримати цієї пльово, раз Христа Пана наша. Аминь. Славлю Бога. Бога,